Two points. Aranya to Tayag. Easy 2 points. As. Galing nung number 2 na yun. Mga side step na yan. Idol ko yung mga ganyang moves. Kanlas number 6. Inaharas. Number 2. Ayun o. Pumasok. Score natin. Aranya to Kismundo. Galing. Number 13. Asawa mo Pinasakay. Tayag. Tayag to Aranya. Pumasok. Score natin. 7-6. Subyono. 1, 2, 3. Santos, bumidiskarte, pumasok. 9-11 pala, 9-11. Aranya, binigay kay Tayag, pumasok. Binigay kay Santos, binigay kay Tayag, tumira, 3. Santos, binigay kay Aranya, Aranya, bumidiskarte, tumira, pumasok. Naagaw ni Subyono. Walay. Nakakuha ni Kanlas. Pumasok. 53 seconds. Pumasok. Rosal. Pumasok. Kanlas. Mukhang nakapalaban ako dito mamaya. Hanggang maglaro yung balik-laro, nandito ba ako? 22 score natin, 17. Tayag. Galing mo, idol. Number 17. Fabius. Umiikot. Binigay kay Onyas. Natapikan. Napunta sa kalag. Sa kakambi pala. Onyas. Uwalay. Nakakuha ni regular. Easy. 2 points. Aranya. Binigay kay Tayag. Pumasok. Hindi pumasok. Binigay kay Aranya. Binahali pa. Grabe pagkabali nun. Aranya. Nabutulingan yung bola. Tayag. Oh no. Tos. Yun o, Racho, pumasok. Sorry man, hindi ko naman sinasadya. Kanlas, binigay kay Tabius. Tabius. Galing. Regular. Pinasa kay Tabius, inaras. Bumiskarte. Galing mo kayo dyan. Hindi pumasok, na ako na regular. Binigay kay Kanlas. Kinaliwa. Pumasok, 19 seconds. Walay ng oras. Si Aranya. Si Aranya. Gusto. Ayan mo na. Niyos mo yun ang mas maganda na kung ano ng video. Natanggal yun sa pakat. Hello, the Philippines. Nakakatuwa yung mga ganang pangyayari. Ayan, Paul.
Rosal. Easy lang. O kasi anong mainit. Ang ganyan siya magpusaw. Aranya. Ayun o. Ganito lang sabi ni magpusaw. Ganyan lang laro. Magpusaw. Tukanlas. Uno. Dos. Tres. Kanlas. Hindi pumasok. Unyas. Ganyan lang. Hindi na lang paggawa ng putos. 44-36. Tayag. Pumasok. 44-38. Tayag to Aranya. Aranya to Rosal. Dumiskarte. Pumasok. Nakakuha ni Rosal. Rosal. Hindi pumasok, nagagawa. Tayag to Rosal. Rosal. Sabiono. Galing mga idol ah. Aranya. Tayag, pumasok. Tabios. Pumasok. Oh, galing. 22 seconds. Rosal. Pumasok. Ang galing ng bali na yan. Aranya. To Rosal. Pumasok. Nakakuha ni Canlas. Natapit. Aranya, pumasok. Rosal. Binigay kay Santos. Santos, bumidiskarte. Pumasok. 54-50. Aranya, pumasok. Canlas. Nakakuha ni regular. Pass to Magpusaw. Magpusaw. Easy. 2 points. 35 seconds. Rosal. Pumasok. Aranya. Pumasok. Hindi na pumasok. Ayun, nakuha ni Racho. Binigay kay Aranya. Binigay kay Rosal. Pumasok. Magpusaw, pinabayaan. Santos. Napunta kay Aranya. Tayag. Tayag to Santos. 2 points. Tapos pa rin, nakuha ni Canlas. 58. Ayan. Binigay sa kalaban. Tabios. Pumasok. Ayan, umabol na. Pinabibili, hayop ka. Tabios. Pumasok. Santos, number 7. Binali, ang galing naman. To Tabios. Tabios. Lalim yan, wale. To Sabiono, tumira ng 3. 1, 2, 3. 5:66 score na natin. Santos. Time. Sabiono, binigay kay regular. Naagaw ni Rosal. Rosal. AC. 2 points. 1, 2, 3. Magpusaw. Racho.
Tumakip. No! Nanonood ako gago. Walang may pa. Tumakip. Eh, may si Pacquiao pati dito nakapad pa to. Wala na, okay na. Panalo na. Ikot pa ba? Ikot. Di ba nalo? Congratulations again. Ayoko na, hindi namin. On of match, third runner-up, Mosquito B. Yan, shout out kay Idol Alcantara. Galing mo. Ikaw tagahayang ng trophy. Ingatan mo yan. Kaya congratulations sa'yo. Tingnan mo